Pemirsa sasepana sane sampun memargi daweg sawetara bulane lintang kekantenang nenten memusana ring penglimak budidaya ulam ring Kabupaten Bangli. Yadi astun wenten penendenan debetoye ring saluran irigasi mewah perairan umum, nanging budidaya ulam kantun memargi sekadi ketahnyane. Kabid Perikanan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangli Iwayan Agus Wirawan Mausang, sasepana sane memargis kadimangkin ngawinang suhu toyane anget, kanan inucap taler mawasana ring digelis nyani penglimbakan ulam, ritepangan mangkin budidaya ulam ring tetiga kecamatan ring Kabupaten Bangli inggi punika Bangli, susut miwa temuku kauning inincap, pendeda ring Bangli wenten 16, penincapan inucap memargi sangkaning wenten penincapan pengarsan bibit ulam, saking pembudidaya ulam ring Danu Batur, budidaya ulam ring Danu Batur, warsane mangkin kekantenang becik, napi male letupan belerang utawi upwelling, ring Danu Batur nenten dahat ageng, sani ngawinang budidaya ulam ring KJA, kanton Sidema Margi Antar, Dayu Swarina Bali Pos Huningayang.